O te whaatalo whātu lau whaafonga anga i lenei tai au si mai lau whaafonga o Talala Radio Samoa. E 7% o le ato e CA le tutongi maua lalo i New Zealand. O leo lo o luas fultasi ta la luas fulsene le tula le tutongi maua lalo lo ia i le teminei. Ma ua whailo mai le palemia Chris Hipkins o le ato e whaaupopo le isi ta la limas fulsene. O lona winga o le a luas fululua ta la fitu se fulsene le tula a mata mai le masino a perila. O se siitanga o whai mai le malo o lo o ngā tusa ma le tau ngā tau le soifuanga o lo iei nei. Wha atusa le malo si ango le tupe. Ma e tusa ma le fitu se lau limas fuluono tā la lea o le a maue le tāta whai ngā luenga. O lo ia maueina i le teiminei le fitu se lau se fulu lima tā la i le vaiasu. O se siitanga fo e wa whai mai le pale mia o lo ia muli muli ta ia lavalana polo misi na whai mai ina ua tūla i mai le tofi. O le aia fesoa soani i a inga ona o le tau ngā tau le soifuanga o iai. Ai le papolenga o le aafianga o avano whai ngā luenga ona o le nei siitanga. Wha amaunia fo e pale mi o le lavana tā pai loi longa le mtanga luenga o pisinisi ma ngā luenga. Ma e ono le tele se aafianga o ngā luenga ona o le siitanga e le o toi mamau aloa ia. O lea wa iai ingoa le whao lo tau e ono a ngai mai i nipsila i le wha ai ungo le vaiasu. Wa wha ai ngoe le ofisa le wa ai taua au se tā lia le whao Gabriel ma o le vaenga mua po le category 1 lea ua wha atulanga ai. Mai le ofisa le wa ai tau o le whao Gabriel le tusa malona la matangi o lo iei nei e ono a fia i le tui saute i sa sae o le atunu i le asu sa. Ma e le o manino mai le taimi nei lo na la matangi mo le vaiasu fou. E sa mai ia New Zealand o le telo vaenga au se tālia wha apelo na territory tu ese Norfolk Island le a fo ia fōlinga mai e maua i ave o Gabriel. Ua saule whaatanunga e awale tō whainatu i tangata mea aina maua mai supermarketi na a fia i lo longa. O le whaatanunga lea mai le matanga luenga primary industries a nga i le kiwi harvest le ana ia au mai le tusa ma le valu tone o mea aiwa umona whaapusa whaapea mea aitu apa. A o whaonga ai le kiwi harvest mea ai nei mai se tase supermarketi na lolo vaia i lo longa whaato a umatu au kilani. E le o mana o le matanga luenga o na le popolenga o le saunga le mua nei o loa. Mai le matanga luenga o vai mai lo longa na ono mai whaatasi ai pe fefi loi mau tauta po o vai leanga mai whalita ele o vai la au, o mea o la mamate, ma isi lava sia mai ono a afiai. Ai isa talia le pulesile o le kiwi harvest o le taiala lava na sauai, o le tufa o mea ai nei ma o se whainga o whai tautau sanga o whai, pe ta ia muli ta ia lava foi, le wha mua o le saunga le mu. Wa umona whai tala le mtanga luenga ma le kiwi harvest, ma o le a foi wangalu lue whaatasi mo le mautinoa, e saunga le mu mea ai o lo tufa i nātu i ainga. E se mai whaalapot potonga nei e tuwhaina mea ai mo le community o supermarketi le isi vaenga o lo ngā lulue ma le matanga luenga na ia mauti noa o lo saunga le mu mea ai o lo o lātou fua ia. O lo o whaatali pēr tangata o ainga na a fia i lo longa ia lātou peimeni o le Emergency Relief Fund le ana whaapea e maua i le asolua. O le Emergency Relief Fund le nei o le a whaasoa i le tasi tesi 5 miliona e pe ona whailo mai le vai aso tāluai. Ma osilia ma le valu se lautangata o whaatalo sanga a ngā i le Auckland Council. Pei ta o la solua le ana saule talo le a mawai. Ai mai le suia le pulenga le Auckland Council i tala ale le tio New Zealand. Anna Bray, ona o le aso malo lo le waitangi o le mafua anga leo whaatua iai. Sauno Bray, o le taimi whaatulanga ina o lo iai e tatau ona na oni na iaso e vā i le taimi whaau wai le talo sanga. Ma le taimi mawai le tupe, pei ta ai, wale au sia i le vai aso nei. E se mai laso malolo, e ei fo iniso talo sanga i ono umi le taimi e ilo ai, ma o le isi lea mafu anga le umi ona whaatali. Tala no ai fisoa soani mo ai ngā afio au kilani ona o lo longa sa iai, e se mai fisoa soani le nei ono whaatalo sanga nga i le Auckland Council o lo mawhai fo ona whaatalo sanga i peimeni wa tā ua o Civil Defence Payment a nga i le Working Income. Ma tala muli, a o mawhatia nisi o ai ngā au kilani ona o lo longa sa iai, wa whaopopo iai leisi a venga i le au ngā ui. E tusa ma le iwa whale o ai ngai Epsom na whaalea ngai nei lolonga na oso wha ia ma ngā ia. O whale umani e whaapea tua oi, mai le whaipulo Epsom, David Seymour, o se whaanoa noa ngā tele ia te e na ua ia sia whale nei na ngā ia. O lo iele mana o ngol whaipule ia maua leo i lātou na whaiale nei le alofa, ma ia tonu fo ele whaai unga al whaamasinonga. Mai le ofiso leo o lo una ia pea tangata ia vave o na wala au atu i le tasi. Tala nao le nei tai au, manuia le nei aso tofi.